بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اگر خود حس کرد دبرگه بحثی بهای نویجه کن اسلام دا که نویج چند یا مغزانت اسلام دا و که قدر و قیمت وی چنده و که فضل وی و خیر وی چنده چه که بکرتی ده بحث کن. خدای مازد قرآن پیروز دا آشکرات کرد کوی کرنا نویجا نبتنه لسر امت اسلام فرکریه بلکه یاو سر امت بری مجی فرض کریه. یعنی بر قدر و قیمت و بهای نویج عبادت که قدیمیه هی سر گلک قوم ملت و پیغمبر هات یا فرض کرن نکو ام ایکمین امتی وكي رب العالمين عز وجل أمر كت وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني أبن كتاب بهاتي جيو فالله در حق الرستي وبيغمبرينين محمد صلى الله عليه وسلم جيك جدانه خلاف ناتشون همية باوري هبو ويقين هبو وبيغمبرك دئيتا جيو فالله أهل الكتاب شكو كتابتوانا دهات بو وبيغمبرك دئيتا حتى بوان أشكرا بوي أو پیغمبره يبحثويت كتاب وان ده هاتي حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتي ودعوة پیغمبراتي كري بجا الشنيك هندك باوري هنا هندك باوري نهينا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. رب العالمين عز وجل بيجد قد همي شريعتان ده فرمان بتشتكي الوانات بوكرن جبلي هندك أو پرستنا خودي بتني بكن وبعبادتي قصة كناريوي بكن وريه خوش شركي ورگرنا باوريه وبكرنا نفيجة راببن وزكاة بدن وأو دين الراست. يعني رب العالمين عز وجل چني شمدت في آيات ده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. قلت تعالى نشمدت كت قوم ملات برده فرمان وانهات بكرن كو أو چبكن نفيجة بكن أو نفيجة بو رب العالمين كان عز وجل وجد العبادة وانا بو خدي بيت وزكاة مال خبده. يعني أفوات بما ديار كد كون نفيج عبادته يجلق بقدر قيمته لو خدي تعالى لسال جلق قوم ملتا يفارس كريم هالوصا أف نفيجة هني يا خدان وقته ويا دست نشان كريب هندك وقته شكيمات شب و روجه كده چند نویش هنه ما پیش نویشت هنی اف پیش نویشت هنه هر ایکی وقت خوی جدایی هنی نکو نویشه که آن همه عبادت که چو وقت تربیاده که نه نویشت فرض هر ایکی وقت خوی هنی نویشه سپیده نیورو ایواری مغرب و عیشا. رب العالمین عز وجل آشکرات کد وی چنده هنه آیت لکا پیروز و مبارک دا دمی امرد کد این الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وزعلت بيشت ما نفيش يا فرس كري السر إيمان داره السر بصرمانه نفيجك خدان وقته نفيجك خدان وقته يادم داره. يعني هر نفيجك وقت خويه دست نشان كري يهي وبيج قدر قيمتك بنفيجك. والحديث البيغمبر جدا صلى الله عليه وسلم جالك جرينجي وقدر بهاي نفيجك تتقدر ديار كرن وجالك حديث السر نفيجك جوان حديثة ايكي امام طبراني جعباده كوري صامت ايوات قويسد بجيت بغنبري صلى الله عليه وسلم قلت فإن ربكم يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي أحد أن أدخله الجنة. رب العالمين عز وجل بجيتن هاتشي نفيجل دموي بكت أو وقت الدست نشان كريدا ويبارزيدن يعني ترك نكدن وش استياد در حق ويدا ويبارز نكدن يعني بنو نبتد وقت إيفاري دا وإيفاري نبتد نيزگي بانجي مغرب نه يعني وان نفيجت هبكت والوقت دوي بكت وبارستن السر بكت وعهدك السر من هيك وأسف بما بحشته. يعني خدي تعالى دا ديتا بدا بحشته وداخلي بحشته كتبو چون توی بکرنا نویجت خرابویت وقت وانا داد عهدك والدف خده إلا ده خده تبدا بحشته. أما ومن لم يصليها لوقتها ولم يحافظ عليها استخفافا بحقها
فلا عهد له علي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. بل رب العالمين عز وجل بيجيتن وهاتشي بالدم وينكت نبيجت وقت ويدا نكت وش صستيات در حق ويدا وبرزكت يعني كيبكت دهانكت يعني بلوت إيواري دابكت يا مغرب بانجي عيشة بدد يا سبيدي الروش بهلتن اوان بيجيتها برزكت يان همانكت ويتشو عهد السر من نينن وأسيبه ما بحشت ويتشو عهد لف خودي تعالى نن خودي بيجيت أجر من فيد أزدوي عذاب دم وأجر من فيدن أزدوي غفرين. اما اوی نویجید خود درست و الوقت وانت کردن اوی عهد قال دف خودی هی و خودی تعالی دیوی داخلی بحشتی کردن یعنی نویجه و خدای خود بده بحشتی نویج سببه و مروف داخلی بحشتی بیدن. حدیث دوی در حق خیرابان هر مش نویجان دا اوهاتی بخاری مسلمش ابو هریره ود گوهزن دویجید من گوه پیغمبری بو صلی الله علیه و سلم دگوتی أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقى من ضرنه. پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قل بجنامن اگر رواية بردرگه اي جوارا بقولي و هر روش بين جاران خدا داد شد رواية اگه آوه پاقش يزهلا بردرگه ماواتا را بشد و تو روش بين جارا بچی سر خود وی رواية دا بشي خل وی آوه هنبدي اريتش تك شقره جاوي دمينيتن مروادمين دا قريجو كيس قدن تشتاش قريجو ناميني اي پیغمبر خدا صحابيا قد يا رسول الله قريش نامي دا بمروي اول امروي روجي بين جارا وشني ضريباره يي باقش دا خو بشوتن دي باقجو بجين بيدن إنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قدي فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا أذا وكي هر بيش نويجانا خدا قلناهم بيجيت بس خدا تعالى قلناها بيتغفريني آنکو نویش سبب گناه جبرنی و گناه غفراندنی است. دمی تو نویجا سپیدت کی دخواد على گناهیت برینگ غفری. دمی تو آنی برود کی دگناهیت برینگ غفری. دمی تو ایواریت کی دگناهیت برینگ غفری. و یا مهرا و عایشه موسی. و الحديث أقول يا مسلمش پیغمبری صلی الله علیه و سلم بعد گویست هاتیه کپتر معناه حدیثی و مرون و آشکارات کرد. بجیتن هر پیش نویش الصلوات الخمس هر پیش نویش يعني نویش بنویشه. وأيني حتى أيني ورمضان حتى رمضاني أبا قلناهت نبرا خدا جدا أجر مروف خوش قلناهت مازن تتباش لو علماء بجن أف حديثة هني بحسي قلناهت بجيكا بحسي قلناهت بجيكا خدي تعالى دي بودا قلناهت أجيبا إش نفيش قلناهت الباب وخد بيه رمضان برمضاني دي خد تعالى قلناهت نبينو الخراك أجيبات بله أجر بي مروف دي خوش قلناهت مازن دا بيدا باش كبائر نجر من يعني شرطة دو كبائر نجر وبقولنا جبرنا كبائرة وقلنا مازن مروف بتريب توبة كاجد وشو قلنا بيتا دري ودبارنا كتابة وأجر حق خلقي تدابيتن حق وانا بصغرين تابة حريصة السيئة النقطة السيئة أم بحث بكين سر نفيجي أبايا مسألة مروف نفيجي هنا كت كروشا قيامات دي ماستيريوي چه بيدن ودر حق اوي كسي دا يباوري بنويجي نبيد در حق اوي كسي دا يباوري بنويجي نبيدن وبكرنا وان رانا بيدن هجمارك آيات و حديثهانك و أفكسها مروفك كافرة ويو إسلام چود گليك نينة والآخرت جيوي جهنم او مروف باوري بنويجانا إينيدن ونويجانا كتن آيات و حديث گلك تيسر و أف مروفك كافرة ويو إسلام چود گليك نينة و أف إسلام در كبيد والآخرت جيوي جهنم لو هذا كده رب العالمين عز وجل بحث جهنميات كت دمي او اجرن چون خوب جهنم ود بوهزن ودبيجن و ايش سببت مازن چون ابو جهنم چه بو نكرنا نويجا بو دمي بسيار جديد تكرن ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قلتن او چه بو هم بدينا آگير جهنم هم بنا صوت آگير جهنم دا قلتن امش نويش كران نه يعني چون اوان بو جهنمش برنده بو چه دیوان نویش ند کرن ایدن او مروبه نویجا نکد باوری بینه اینی حق وانا نرا بیدن رجا قیامت جهوی مروفی جهنم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين أبدا أما حكم ننويشكري دلفيري برفري بحث حكم ننويشكري بمكاتن
وحكم ننويشكاري شيء. الحديث الجابري ده أو مسلم جفات جوهزيدن پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجيدن نبرا ظلام يكفري وشرك ده نكرنا نفيجيا إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة مانا نبرا ظلام يكفري وشرك ده نكرنا نفيجيا مروفي ده نبين يكفري وشرك نفيجيا اگر نفيجيا نكت خلاص ديش إسلام در كابيدن اف حدیثه که صحیحه جبروی چنده همی زاناین اسلام لوی باورینه که هچی باوری فرض بونان وی جنبید او کافره و حکم مرتد دی سرده دب جئینان یعنی هر کسی که باوری فرض بونان وی جنبید بجید نویش نفرزه یعنی باوری نوی جنینه همی زانات متفقن که اف مروفه که کافره و دیش اسلام در کبیدن و حکم مرتدیه چاو اف مروفه هده ده کشتن افمرو به هدیه کشتن و وقتی دیده کشتن جیک سریویناشون کفن ناکن نویجل سر ناکن بف مقبره بسلمانا جیک نوشه یبن نهاده کل نهاده نهده درسته؟ بو چی؟ چکو مرو بکی کافره اوی باوری به نبیدن فرض بوناوه اوی آغابریه همی علماء بسلمانات متفقا بیچن دیدن و خلاف سرهنده اگر کسی که هبید باوری فربونان نویجه هبید بلش بخیرتی نکرد خلاف یاد به چنده داهی اوی باوری پینه شک دانی او کافره اما اوی باوری پیهی و اعترافت کرد نویش فرضه و دوید بیتا کرن و باوری ها پیهی و بسرمانه خود دانید بسرمان و جدیباوت بسرمان بله ناکرد بو چی؟ بخیرته سستایی ناکردن زر قبیله ناده اوی خلاف ورسر هندک زانات بشن اوی جوکی بیه یه باوری بنویجی نهی و دلیل وانا ظاهر حدیثه بوریه او ما بحث کردی کتنا بین مروفی و کفری و شرکه دا نکردن نویجیه دلیل وانا اویه بجن او مروفیش سستایی جی نویجانه کرد وش بخیرتی جی نویجانه کرد ده هر کافر بیدوش اسلام در کبیدن و دلیل وان و ظاهر حدیثیه و اف مروفی هنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجن بین و کفری و شرکه دا نکردن نویجایه او هنه هندک زانا بجن بلی جمهور زانایان چه بجن اویش بخیرتی نویجان نکرد و باوری فربوناوان هبید کافر نابید مادام باوری فرض بوناوی هیا کافر نابید بلش مروفید گناهکار دیده هجماردنه و حکم زناکر محصنه بجا مگودی خلاف ورسر اویش بخیرتی نکد الدفوانا اوید بیجن کافره طبعا او جویتی بری خویه دیده کشتن نویجو سرشیشتن و کفن و نمابارا بسرمادانه ده بجاتن او بخرد گلاه نگرن سرایوان اوید بیجن اوجی کافره اما اوید بیجن کافر نابیدن باوری یا فرض بونان ویجی هی بشتی و بخیرتی ناکد اوید بیجن کافر نابیدن اوید بیجن نایده کشتن جی بلکه حکم زناکری محصنه آنکو اف مروفی هنه هر وکی ظلامه که بجن یا جنگه کاب مرزی ناید کردن اف مروفی هنه دیتا رجماندن دیتا کشتن بلی دنویجل سرکن دی سریویشون دی کفن کن دی لحموارا بسرمان آگا شیرن فوچی طبعا دي هاري تاكوشتن خواهش بخيراتي جناكات طبعا دي بالي جيال اغبان و بيجني و توبي و دي مروفا كي زنافري كان هذا و بيتو حتى دما يجي حتى خلاص ها ما اسهرنا كان كوتش لك كان خلاص دي مروفي كوجن بالي فرقي تشا دي مروفي سريوشون بيجي ساكن فين كان مباراه بصمان باش وهندك الزناي دي هر جوانا ابيت بيجن كافر نابيت بيجن او كافر نابيت و نايدا كوشتنش اوید بجن کافر نابید هندک شوان آجیک شنیکا بجن نایده کشتن جی با دی چه لیکن؟ بلی دید بیده گرتن و دیده تعذیر دان یعنی بجا که جلد دانه سجن کرنه نفی کرنه جیوی بن حتی او گناه خو بهیدید و توبه بکت و قصد نویجا بکتر به ایدن نکرنا نویجی گله که مازنه تو حضر بکه علمای بسرمانه لسر فی مروفی خلاف شینه که کافر هم کافر نینه این چه گله که مازنه خطره که مازنه لوانا چی بید بروف صاحیت نویجه دابه کردن هم بیشین مبایی یا بهی و هم بسرمانی بس همه مادم کافر نینه ما انده کافرین دکانه که نه دکا بودی ده کافر جی بیدن و اگر خودو کافر جی نبی اگر حکم اسلامی بید بیا کشتن ایدن ده توست صاحیت نویجه خدا نگی و خمش نویجه خوب خوی وانا وقت وانا دا بگی چونکی نویجه نابین مروبی و کفری و شرکی دا رب العالمين عز وجل
نفيجة راست الدرست كتشاب پیغمبر عليه الصلاة والسلام بهادي رسلما بكات وشما قبيل بكات آمين آمين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.